Nitum isi kemang kondo, rada tumpan pata keron jiru, lake 1 lakh, lapen, ansu se non mat ke 1 lakh pulo, first phase ta second phase pen nitum lakh ni an pata ronji, nitum han council authority, atum hukum nang pilok pulo, jaya 1 lakh apata ron lang po, first phase, second phase atau 1 lakh. In total ke 2 lakhs lake tumi pini akan kali aprang taron bom lo 2013 na London change si 2024 anta prai lakni so se ba tam do lage nili period kali nili genin kan siwan la langli joint secretary Mr. Pensing Rompi alang ita lakni pak so si chot pataron lo kasi pining kon ke manga bang la lo niri tum keron ponji la kiri tum that indigenous in Loma Sotum party itu ron konji ke dobari open ke door konji lapen itu free of cost tanta korcha nang dilo rada tu jiri poan ke itu free lo pero kemana yang si longit lang keo tundo jiri po tak atam itu cep urutan ke itu ala bangge waktu orang tu ke kaman bangge cipinan po setamai ciri pon ke lake binang dulu pada itu la bangso patah kiron pen isi gomen pantal itu barat pantal itu akhirnya itu yang si patah wedet pulang teh rata tu kupini loan cian itu setamai longle mortgage atau wedet po nolong ke loan kian tam mortgage nampak masih longle ke duit ni tapi napo central scheme mokha pata we kurang te nitum awal sa jolong we jena bangun hidido kustame sok tabe jomlong le pata we ke akima pata do bini registration ta video nai la pension taxi nitum PM Kisan to agriculture pen data central pen poisa farmers tum ham ke wondo apa longi plan tu nai sinitum la non authority tu hukum nang ke toy ke ni tu kan lakni apa taruh ni isi itu kan dan kalau nasi ero tu we form den bondo nasi itu kitchen si bang itu makanya 10-11 November cikgu Amri LAC dah bangke saya dengan aklam orang itu ronik pun. Lalu picu bangke tarik kresi, laki Rongkang LAC, laki Dongka Stadium, Dongka Mukam. Sontot si tarikin kau rapo November cikgu laki Haurakan LAC, laki Dok Muka, Higher Secondary School Philolog. Sontot kaksi aku 26/11 ni laki Bokoyan LAC, laki Japra langsung Culture Complex. Pada pitu 27/11/2024 lagi di LAC lagi tara langsung Presiden Phil Kusipula ala tara langsung di itu Presiden kewan adim amen ke Presiden Kusipula lo daksing temu roniko apen next phase bangke modit pichu modit bang la siri tum pudam lo dan rat anta patake ali dulu lapel gober tulis kami ali dulu kema aprang ke pata piwan red lasi council ta revenue kelong komplek dulu lasi 2022-23 yang ta dan revenue ke 46 lakh na bon sita 23-24 bangke ingtui pigan mane ino ini cerita hai syariat putih 8.5% itu long loan. Sepining tadi itu kemana bangke 6 crores. Lalu tak sedami hai, tapi itu bangke kemana bangke target tipikal 6 crores. Jadi itu wan ma, rada pan patah ke tipikal. Kasi itu alil. Kasi dah bangke hanta itu mana kimakung ia lama bela. Kasi itu mamen tiir ke lake rutini kemana. Laki itu isi long semai lo
CM sar tum IM sar kado kami tapi tum secretary kado kami tum halo so meeting on ni dum la si tingwai lo je tum isi amen yo nei lo la si protini keman la protini keman ba le tum land revenue department kan itu patakero ba pata ke transfer nam jari kule komnya kan English pen mutations ba class conversion mane longli ki kitia longli pen en longli ba commercial industry lah itu convert to itu yenta ba protini ke man sih lempo lah lo in short la pen itu that revenue department to district council and revenue department ke longli ke strict peak 11 peak ini ke that indigenous tumse long ko longli lasi niritum 2 hektar isi cepas tanlo tar biti tahay ingo so tahay sitame long se komani ingo so talitan dokom lo putante longli arrange banke awidat proposi isi pen cuci parai bitum ingo so ikon ko ba that indigenous aku kan gitu ni kan solusi kan gitu aku sih longli arrange banke docok ko Presiden review tungke kai kita itu council X and voting se itu mangke follow pompo malah voting si claim bomb